دوستو هەڤەلێن هێژە تەماشەوانên bi rûme dema we xweş be. Mijara vê weşana hanê vê vîdyoa hanê ku em piçekî hinek nirxandin bikin, hinek tişta bidin berhevdû ez ê biryarê ji we re bihêlim. Dawî win bi xwe bi taybet biraderên me yên Bakurî û biraderên me yên Rojavayî ê alîgir û hezkirê tevgera xapûçî û kesayetiya xapû bere ew biryar bidin kî xizmeta gelê Kurd kiriye, kîj kî çêtir e, kîj kî baştir e, kîj kî welatparêztir e. Tevgera xapûçî ji destpêka xwe ve dema ku dest pê kir ji sala 1978 de êrîş berda li ser tevgerên Kurda, rêxistinên Kurda û eşîr û malbatên Kurda bi tuhmeta ku xayîn in, kimbrador in, girêdayê dijmin in, xizmeta dijmin dikin, rêya şoreşê asteng dikin, rêya rizgariya Kurdistanê dibirin, nahêlin, vana astengin li ber rêya serxwebûn û azadiyê û gerek em wan rakin û heval normal e, şoreş e, ev entî şoreş in. Ev kesayetî, rêxistin, tevger, tevlîk û tevgerên siyasî û welatparêz in lê li cem PKK mentiqê PKK axaftina PKK xîtaba PKKya siyasî û a eskerî wê çaxê wekî kesayetiyên li dijî şoreşên e, li dijî serxwebûnên e, li dijî damezrandina dewleta netewîn e, serxwebûn û azadiyê ne gerek rabin. Fîşeka ewil gerek mere li dijminê hindirîn xew û ji van diruşma û van derewên ku dawî derketin ku derewin yenî ev rêxistin wekî rêxistinekî eskerî berî ku bibe rêxistinekî siyasî rêxistinekî eskerî li Hîlwan û Sîwerekê, li dijî Kokê, li dijî Kawa, li dijî tevgerên Kurda wekî hêzekî siyasî, wekî milîs, wekî hêzekî terorîst li dijî wan dest bi şerê çekdarî kir berî ku qaşo di pazê tebaxê de li dijî dewleta Tirk dest bi şerê çekdarî kir. Heta ku bi seda ji Kurda kuşt, bi seda ji Kurda birîndar kir, nûka berê xwe da dewleta Tirk û şerê çekdarî di pazê tebaxê de 1908 û çara qaşo dest bi tekoşîna çekdarî ji bo serxwebûn û azadiyê û tiştek ji serxwebûn û azadiyê bi rûmetir nîne û şoreş e heval û dewrim e û nizamçû ji van çir û virê hemû kes neraz dikin. Nifşê niha ê ku nû bûne abûtî van çîrokêhan nizanin, van rastiya hanê vê backgrounda dîrokî a PKK nizanin. Nifşê nû ev ê ciwan miwan çûrk miûrk û zigurt migurtê ce'dav ê meselê nizanin. Lê nifşên salên notî, nifşên me ku em bûn xapûçî û ê berîn me vê mesele hanê baş dizanin belkî ji bîrkirine ez tînim bîra wan yenî. Ku piçekî carekî li dîroka xwe vegerin, li dîroka rêxistina xwe vegerin û ji xwe pirs bikin ev çawa çêbû, ev çilo çêbû, bi çi rengî bû wê ew ê jî bigîşin van xalên hanê bigîşin van encamên ku ez niha gîhaştimê. Piştî xwendin û lêveger û nirxandin û rexne. Xwe rexnekirin û tevgerê rexnekirin û serokê tevgerê rexnekirin mere digê ji van encamê hanê. Li Rojavayê Kurdistanê tevgera siyasî ya gelê Kurd a ku emrê wê damezrandina wê di sala 1975 hatibû damezrandin, wê çaxê apo 10 salî bû yan 11 salî bû duî sînorê hanê de bû. Tevgera siyasî ya Kurd li Sûrî hebû.
خاپو دماهات اف تفگرا هاني همو كر خاين و اوپورتونيستن و ريفورميستن و كردستاني ناخوازن و ايما ام شورشگرن و وانا انتي شورشن و نايلن شورشه تفلی کو PKK دماها سوری هات روجاوای کردستان ای کو پشتگیریا وی تفگرا هانه کر تفگرا سیاسیا گلی کرد لسوری بو خاپو دماهات يعني ريخستنكي كردان لروجاواي كردستان نماد سالن حشتيد آلي كاري بخابور و بهوالي خابور نكرن تنه همو كرنه همو جي بارتي حتى بارتيا بيشورو حتى بارتيا چبگر حتى شغيله حتى بارتيا جمال الشيخ باقي كنها دیسا وگریایی بی حوالی وان هینا جوه چاویده لشامه و لجزیره گنده برکوره ببو وکی کله کی وکی کامپ کی اندامو سرکرده و حوالین پککی دهاتن وی گنده هانه همو با آلیکاریا پارتیا کرد سوری آکو سروکاتیاوی جمال الشيخ دك بني رحمتي بابي شيخ بقي ونها او پارتیەکی کوردان مەزن بچووک لە ڕۆژاوای کوردستانی نەمایە خزمەت و ئالیکاری و پشتەوانی و پشتگیری نەدایە PKK بە گەپێک نان بە قورشێکی بە شیڤێکی بە حەمبێزکردنێکی بە پشتگیریەکی هەموو لێ PKK داوی هات چ کرد بۆ ئەف هەموو ئۆپۆرتۆنیستن هەموو نەوەڵات پارێزن خاينن و جوان كشت جي اندامن وان كشت باكوري في مسألة هاني نزانن لكوباني كشتن چيبو لعفريني كشتن چيبو للجزيرة كشتن چيبو اندامو ريخستنن وان پارتيين وان گروپن کو پشتگیریا PKK کرن لروجاوای كردستان داوي اف تفگر لجم PKK بو خاين امجي كسن بسيط بون يعني وقال كس كو امبري هوال و دوست و آليگرين تفگرا سياسيا قالي كرد للسوري بون باوي مو كالي مو و آبي مو متكي مو مالباب تامت تف ماشي چو چكر مش PKK باور كر مش PKK باور كر كو رحمتي حميدي حجدروش يعني نباش جبو خزمتا كرد و كردستاني ناطي كوش نا خبت كار ناك لدج PKK ولو مدافع مكرن كو يعني رحمتي كمال آغي كمال أحمد درويش لدجي رزگاريا كردستاني تبليكو أو سروكي پارتيا كي كردي بو يعني PKK ولو شمرده قوت يعني چپ و راست تفگرا سياسيا كرد للسوري لدجي كرد و كردستانينو و زير زر و چرا شير و ملايكت و شورشگر و ولد پارستاني حققنه ماشي باور دكر ام زارو بون ام جاهل بون مبير ندبر ما نزاني بو ماشي باور كربون تفگرا كو ام زارو كي وي بون مالباطا ما اندامي وي بون ام جي بون لدجي وي مخابن ام هاتن خاباندن وی چاوی از بحثا سالین داویا سالین حشتی دیکم دست پیکا سالین نوتی دیکم بکی که بیفیرنگی بو ان آلا وکی انتی پروپاگاندا لدجی تفگرا رزگاری خواست کرد ل باشور کردستان باشور لدجی ملا رحمتیه ملا مصطفی برزانی لدجی سروکی برز مسعود برزاني لدجي جلال طالباني PKK بو آلا وكي انتي بروباغاندا لدجي تفگرا رزگازي خواز ل ایرانی تفلی کو اف تفگرا هاني سرکرده گرانبها و هجا کو نينو كاوان بخاپو و کوکا خاپوی شهید دان جا قاضي محمد بگره
جي سليمان معيني بقري، جي عبد الرحمن قاسم لو بقري، جي صادق شرف كندي بقري، حق واسه شهيدين قورا سركردين پايا بلند تكوشرين قورين ديروكي ونتوي شهيدان خاپوان بچوك ديديد، خاپوان خاين ديديد، وان نظام چه ديد تم وان رش دقر تخريبات و يعني خراكرين و تشتين بيسين كو رشكرنا تفقرا سياسية قلي كرد چاوي قلي كرد سوري ده تفقرا خاپوچي كر عيني في مسألة هاني لجم قلي كسن كردين عراقي كتفلي PKK بون تفقرا سياسي تفقرا رزقاري خوازا كردين عراقي ده چاوي كردين عراقي ده ايكو بون اندامين PKK ايكو بون آليگرين PKK رشكر جحشكي خوشي چيكرن چوا صدام جحشكي خوشي چيكرن لدجي ملا مصطفى برزاني لدجي مسعود برزاني لدجي جلال طالباني PKK جحشكي خوشي چيكرن ده ناوا كردين عراقي ده لدجي تفقرا سياسي و آزادي خوازا كردين عراقي ده بشتره هنا كردين عراقي هشيار بون و وفقريا دفش PKK بردان دفش او چيروك و شيروانوك و او دفو زرنا بالدروا بردان عيني مسألة عيني رشكرن PKK لكردي روجلاتي كردستاني مساكر لجم قلق كس نفش نو عبد الرحمن قاسم لو صادق شرف كندي بون وقت كسايتين لدجي رزقاريا كردستاني لدجي آزاديا كردستاني ريفورميست تفليك شهيدنا شهيد دوزا رزقاريا كردستاني لجم PKK اف رشكرنا هاني اف انتي بروباغاندا هاني دناوا كردين ايراني ده آليگرين PKK اندامين PKK ده سري وان ده چاند ده سري وان ده چاند كوز آپو خدي آپو ملايكت تفقرا PKK تفقرا نظام شورشگر و ولاد پارز و تفقرا سياسية قلي كرد كو كومارا كردستان لمهاباد دامزران ده چلو ششاده بري خاپو چه بده سروكي وي سروري وي سركيشي وي پیشوا قاضي محمد و هاوالن وي هاتن داردكرن كو هنا خاپو دزكي عويج دبو هنا درنكتبو وي خوزي درنكتانا خاپو وان رشكر نتني دي چاوي توائيا آليگر و دوستين PKK لچار پرچه كردسن دنافا كردين ايراني ده تفگری کی انجی پروپاگاندا بناوی کرد و کردستانی بناوی رزگاریا کردستانی پیشوا و سرکرده و تکوشرین گرانبها ای کردستانی تفگر و ریخستین رزگاریا کردستانی PKK و خاپو وان رشد کر لعینی تشتیل با کره کردستانی کسایتیه کی نویسکار روشنبیر سیاست مدار و سولاوی بخاپو و باوی خاپوی وکی ابراهیم گشلو وکی کمال بورکای وکی حمرش رشو PKK انتی پروپاگاندایا کی گله کی قریش لهم بری وان کر وان ده چاوین کرده با کرده ده کرده روجاوا کرده دیاسپورا کرده ارجنتین کرده موزمبیق کرده نظام کی داره PKK وان رشکر و خاپو کر لهنگ کر قهرمان کر بیرور گر نظام چه ما بس طامش في مسألة ريخستنو تفجركي كو پیشوا ای مزن سروكي ديروكي ای كردا شيخ سعيد ايكال رش بك و سرهلداناوي كيم بك و بچوك بك تفجركي كو ريخستنكي و تفجركي كو تفجرا رزگار خوازا قلي كرد للروج ولادي كردستاني رش بك و انتي بروباغاندا لهم بريوه بك تفگركي وكي PKK وكي خاپوچي كرا
و سرکردین پایه بلند دیروکی وکی رحمتی ملا مصطفی برزانی وکی مسعود برزانی وکی نچیروان برزانی وکی مسرور برزانی وکی جلال طالبانی رش بکه تفگرکی وکی پککی کوور تفگر آرزگاری خواز آزادی خواز مافخواز کردان لسوری لروجاوای کردستانی ور رش بکو و حوالو اندامی وان بکوشه حوالو اندامی وان سرگون بکه تفگرکی خودی دیرو که کی بوی رنگی پر نورماله بری خو بده رحمتیه مشعلتما ویرش بکه پر نورماله بری خو بده عبدالباسط سیدا ویرش بکه پر نورماله بری خو بده عبدالحکیم بشار ویرش بکه پر نورماله بری خو بده ابراهیم برو ورش بکه جبر کو تفگرکی وساحاتی آماده کرن وساحاتی پرورده کرن اف پیور و وظیفه و ارک و دلامت پککی رش کرنا اندامی خو ایکو دور دکن رش کرنا رخنگیرین خو ایکو رخنه دکن رش کرنا کسین کول دجی حلوستاوانه یعنی جی نوک حلوستاوان دفکر اف تفگره هانی وصایه کو هنک اندام و حوال و آلیگرین تفگره رزگاری خواست آزادی خواست گلی کرد لروجاوای کردستانی ببر بخود آنین و هشتن کل دجی رخصنی خود در کبن او گروب مروب سیاسی وی کو نهال او خوالی سری اوانی دموکراتی کل دورا خود جواندن هشتن اف تفگره هانی هشتن کو از میناک بینیم یعنی از شیوه کی تایبت لسری بسکنن او عبدالکریم عمر کوی آنین اوروپا و چیروکاوی بریم بحث کریه از دیسا بحثاوی بکم یعنی ویش انا کسی آنین هشتن کو شری انا کسی بکه هشتن کو شری پدکی بکه او عبدالکریم عمر ببه آلاوکی ببه بنیشتکی عبدالکریم عمر جبر کو نانی وی و ماناوی لوی داره لأوروبا جکیسی پککی بو پککی ناند داوی پککی از بحثاوی مثلا هانی بدتایا بکم بشتره هشتن کوی بینن و لدجی انا کسی لدجی پدا کسی لدجی تفگره سیاسیه قلی کرد درکوه لدجی کردستان عراقی و سروکاتیه کردستان عراقی درکوه داوی وکی کاغتن تواليتي ويبكار آنين وي آويت عبد الكريم عمر آويت شروكا ويزي بككي ولو بك جمال الشيخ وداوي فيرنجي لسري محمد موسيجيان ويبكار آنين وداوي ولو ماريجينال كرن وي إيزولا كرن ويدانين آليك ويعازل كرن ويتهميش كرن بفيرنجي تفجيركي ولوية دبي ونوي باش فهم بكن دما كون دبينن إيريشا في تفجرا هاني لدجي دو سركردين كردا مثلا از سركردي كردانه از لقل وانبم از نلقل وانبم از يعني وكوان بفكر ميانا بريز إبراهيم برو بريز سليمان أوسو بريز محمد إسماعيل بريز عبد الحكيم بشار سركردين تفجرة سياسية نها أون أم جوان رازين النا از بخوا جوان نرازيمه ج لبو تفجرة وان نرازيم وزرقنا يقود بيجم ليز بيجم حقي بهاي بس حقي بقى تنية حقي بقى تنية راب بقاسي بوزي درزية قوتن النخوش بيريزي لهمبري وان هردو كسا عبد الحكيم بشار وابراهيم برو بكي جبرتش أجور نها از دخوازم هناك تشتا وي وخابو يعني وان هردو كسايتي ميناك استينم يعني ميناك جي تفقرا سياسية قلي كرد للروجا واي كردستاني وخابو أموان بدن برهبدو وآبو
آپوچی دغاییدن أنا و برادر ما آپوچی عاموده بشير مال نواف ودردوراوي ويبغيد برخ رخنا لآبو بك بس بروينك خابو خمناك دغايد ناغيدن بكيف أخونين دوزا قلي كرد راسيا ديروكي وهالوستا الروشميري ونفيسكاري لسربان مسألة هاني كريك بسكنه وقهناد دوستو هاوالتيا بري يعني از دخوازم نها تماشاواني هيجا لقلوة هناك مقارنة هناك ام تشتا بينن برهفدو هناك بيوان ام تشتا بهف ببيبن داوي ازي برياري جوار بهيد هر دو كسايتي ماموستا إبراهيم برو وماموستا عبد الحكيم بشار دكتور عبد الحكيم بشار وخابو اما بينن برهفدو خوناخ بخوناخ دم بالدم كاهلان بنرن كيج كي چيتر كيج باشتر تفلي يعني هلوستن رخنایی کو ازوانجی رخنه دکم لی خاپوچید بیده مثلا هانی فهم بکن گوه خو بکن مجی خو بکن گلی خاپوچین کن نها دوی کلی که ده لهوشنگوسی تماشا دکن بدزی به اشکره باش گوه خو بکن امیش قناغا سردما زاروکاتی دست پی بکن و بدنگی آپو بهیست کد بیجی پیر کاوی جدیاوی ر گوتی لایتی بی بیناموس هینا زاروک بو به زاروک دجمنا تفدگر خاپو ولو گوت پیر کا عبدالحکیم بشار و پیر کا ابراهیم برو بوی رنگی نگوتن و نابیجن جبرکو عبدالحکیم بشار و ابراهیم برو دما زاروکتیه دبون به زاروک دجمنا تفندگریان اویک عبدالحکیم بشار و ابراهیم برو لبرای خوی بچوک نخستنه به کورا خاپو به دنگ آپو لبرای خوی بچوک خستی به کورا و به دنگی وید بیجد بیم لباوی خوشی خستیه و بیم باوی خو رزیل کرد لبرای خو رزیل کرد عبدالحکیم بشار و ابراهیم برو لبرای خوی بچوک نخستنه به کورا و لباوی خوشی نخستنه به کورا و باوی خو برای خو رزیل نکرد جبو ام سردما زاروکاتیه بدن برهفدو خاپوش خورده که قزنجه که که عسیانا لحنبری مالباته راب لبرای خوخه بكبرة ولباضي خوخه بكبرة ناوي بكر عسيان ناوي تربية سزية ناوي بأدبية ناوي بأخلاقية تراب البراي خوخه تراب الباضي خوخه عبدالحكيم بشار وابراهيم برو صانع كرن تشتيكو آبو قوتيه آبو بدنگي خواه لسرما تيفي دبيجه مد زيا آب باضي خواه كري از دربا چوم جزدانا وين زانم چه 10 كاغذ 10 ورقي كا 10 ليري جي دزي وجمالي رفياي عبدالحكيم بشار في نكري ابراهيم برو في نكري دزيا باضي خواه نكرن وش خور نكرن وكي فخر وكي دزي شخور بك ناوي بك عسيانا لهمبري مال باضي يعني بنر آبو چوان نرخا برو واجی دک لیدانا برای خواه بچوک لیدانا باوی خواه بکورا رزیل کرنا برای بچوک و باو دزیا باو ناوی ویدی که عسیانا مزن و سرهلدانا مزن و دسر خاپوچی داتی چاندن ها دماتین بحثا آبو دکن هاوال سروکاتی جه 7 سالیا خواه جه 7 سالیا خواه سروک بو فهم دكر مجيوي زانم طيارة بو تراكتور بو وچاغي هوال
کە سەرۆکاتی فێم ناکرد سەرۆکاتی کەرۆکاتی وان هەلوەستێن قڕێژ ئێبێ تربیە ئێبێ ئەدەبی کرد شۆرەژگەری کرد عسیانە لە دژی ماڵباتێ تشکی ولۆتر نە ئێ کەسێن ولۆ وەکی کەسایەتیە خاپۆ وان دشینن تیمارخانایە وان دشینن ئەفجیە پسیکۆلۆژیک ji بۆ ڕەوشە وانی پسیکۆلۆژی نەخۆشیە وانی پسیکۆلۆژی چارەسەر بن عەبدولحەکیم بەشار و براهیم برۆ tiştên bifîrengî nekirine yani di dema zarokatiya xwe de tiştekî bifîrengî nekirine baş ev qunaxa zaroktiyê me dera bas kir em derbasî qunaxa ciwaniyê bûne xortbûnê bûn apo di van daxuyaniyê xwe yê van dawî de berê behsa tevlîbûna rêxistin û partiyên çepgir dikir ji xwe wekî fexrekî didît wekî destkeftekî didît û wekî qunaxekî baş didît lê nû behs dike ku bû endamên komeleyên girêdayên MHP ê nijadperest partiya nijadperest ku xapû niha dîsa vegeriya hayî cem wan dîsa ew partiya Baxçelî a nijadperest ku medya PKK digo koalîsyona MHP AKP a nijadperest derket ku serokê wan di destpêka xwe ya siyasî de berî bibe çepgir MHPcî bû ölkücî bû faşîst bû nijadperest bû li cem MHP bû xapû dibêje di van daxuyaniyên dawî de îtiraf dike li xwe min Kurd ê dibêje ez endamê komeleyekî girêdayê MHP bûm û behsa van meselê hanê dike Abdulhekîm Beşar ji dema çavê xwe vekiriyê endamê partiya endamê tevgera siyasî ya Kurdê Sûrî bûne Birahîm Birû jî di nava vê tevgera hanê de cih girtiye ez nizanim ez dibêm qey wilo ye Birahîm Birû Abdulhekîm Beşar nebûne endamê partiya Behs nebûne partiya Behs a nijadperest a ku desthilatdar bû nebûne di nava tevgera siyasî ya gelê Kurd de ji dema ku ciwan bûn û heta roja îro di nava vê tevgera hanê û ji bo nas bikin mesela bidin ber hevdû dema hûn di heqê însanan de biaxivin rastiyê bêjin ev her du kesayetî di destpêka emrê xwe de ciwaniya xwe de nebûne endamên partiyên nijadperestên Ereb lê xapû bû endamê komele û kontekta û xapû bi partiyên nijadperestên Ereb ê Tirk re biborin çê bû di nava qunaxa duwemîn a siyasî ku xapû diçe cem tevgerên siyasiyên ê çep destpêka salên hefteyî ku ew dibêje grûpên çepgir û dev gênc û dev yol û dev sol û nizanim çi ev rêxistinên çepgir ê wê çaxê aktîv û tevgera Mahir Çayan û tevgera Deniz Gezmiş û tevgerên çepgirên ku wê çaxê li pêş bûn di hundirê Tirkiyeyê de xapû kontaktayî bi wan re bîye dihin demna de bûye endamê wan jî bûye hevalê wan jî tiştê ez dizanim tiştê ku ez dizanim Abdulhekîm Beşar û Birahîm Birû nebûne endam partî û tevgerên çepgir li Sûrî ne ê lîgal wekî partiya komûnîst ne ê nelîgal ne qanûnî ê veşartî nebûne endamî wî tiştê ez jê bawerim heya dereceyekî baş tiştekî wilo demek wedît yanî ferq û cudahî çawa ye evana man ev her du man di nava tevgera siyasî ya Kurd de bi kêmanî bi şaştî bi perçebûn bi çi man lê xapû çû cem ji MHP çû cem solciya çû cem
çepgirê Tirk e. Ku niha li dora xwe çepgir mevgirê genî li dora xwe civanî. Di Dew Partî de Çeqelmaz Partî de. We nas kir ferq û cudahî çi ye? Di navbera heta niha ez ê biryarê ji we bihêlim. Ji bo hûn nas bikin qedir û qîmetê tevgera siyasî ya gelê Kurd ço qeyse kêmaniyê wan hebe, şaştiyê wan hebe, dema ku xapoçî werên behsa tevgera siyasî ya gelê Kurd bikin, nîqaş nekin. Tecrîbeya serokê PKK bînin û bidin ber tecrîbeya û ezmûneya yek ji kîjan hûn kîjan dixwazin bi Mihemedê Musê re muqarene bikin. Neynûka Mihemedê Musê hûn ê bibînin bi hezar kesê wekî Apo. Neynûka wî ha. Mamosta Mihemedê Musê. Cemalê Şêx. Cemalê Şêx min berê jî gotiye. Ez dîsa jî tekez dikim. Sola Cemalê Şêx ku ez jî nerazîm yani Cemalê Şêx. Ez wî tim rexne dikim. Sola wî ji Xapor rewşenbîrtir e. Cemalê Şêx tenê besî wî ye bi Kurdî dixwîne û dinivisîne. Xapo bi Kurdî naxwîne û nanevisîne ama ev tenê bes. Ev tenê bes ha. Mûkî ji riya Cemalê Şêx Baqî ku ez wî rexne dikim we jê nerazî me bi hezar kesên wekî Cemîl Bayik û Murad Karaîlan û Abdullah Öcalan e. Li gorî me. Li gorî me. Ji gelek tişta yanî. Ev tiştê ku niha ez dibêjim bi mînak Abdulhekîm Beşar û Birahîm Biro gotî li ser hemû serkirdeya gelê Kurd li Sûrî pêk tê. Şêx Alî jî di nav de. Ew jî ji Xapoçêtir e. Tevlî ku ez rexneyên gelekî li Şêx Alî dikim. Me qunaxa neteweperestî, qunaxa çepgirî jî me nas kir û reva ji malê yanî wekî ev yekî jî ji serkirdeya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji pêncî û hefta û heta roja îro ji mala xwe nereviyayê û malbata xwe pîs nekirî û navê yê nekiriye isyana li hemberî malbatê, şoreşa li hemberî malbatê tiştekî wilo tune. Rêz û ihtirâm ji malbatê xwergirtine, ji dostê xwergirtine, ji hevalê xwergirtine. Em werin. Xapo dibêje, Apo dibêje mi PKK bi perê dewleta Tirk ava kir. Li ser xwe kir ku wekî yekî ku li ser pişta şêrekî bi. Tirol ser pişta şêrekî. Dewleta Tirk şêr û ew li ser pişta şêr e. Partiya xwe bi perê dewleta Tirk çêkirî. Tevlî perê mîtê ye. Di rêya Necatî Keyadê di rêya pîlot de ji Apo re dişan ji rêya Kesîra Yıldırım de dîrek dida Apo dîrek yanî rasteqîne perê dewleta Tirk diketin bêrîka wî karûbarê rêxistinê pê dimeşand. Rêxistina xwe bi perê mîtê bi perê dewleta Tirk ava kiriye. Her du kesayetî ê ku ez behsa wan dikim Abdulhekîm Beşar û Birahîm Biro tevger û rêxistinên xwe bi perê rejîma Sûrî ava nekirin. Şikî wilo tune. Tiştekî wilo tune ye. Geha bana wê eşkere biban. Tune ye. Anacar carna hinek Xapoçî fotoyê Abdulhekîm Beşar û nizanim berpirsê parêzgerê Hesekê û berpirsê nizam polîsa foto moto girtine ev normal e yanî. Di teziyakî de, di çalakiyekî de, li tenişta hevdûr normal e foto bigirin yên. Ji ber ku tevgera siyasî a gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê eşkere kontaktê dixwast bi rejîma Sûrî bike ji bo çareserkirina mesela Kurd li Sûriyê. Ev yanî ne ku tu pê Abdulhekîm Beşar kêm bikî ya tu wî pê bişkînî wekî yanî xewn û xeyalê Xapoçiya wilo heye yanî. Ji bo wî naz bikin. PKK Xapo tevgera xwe hizba xwe bi perê dewleta Tirk dibin çavdêriya dewleta Tirk. Dewleta Tirk ne komeleyekî xêrxwazî ye pera bide Xapo wilo ji ber xwe. Dewleta Tirk pere dida Xapo, Xapo şand Sûrî û kontakta bi Xapo re tim hebû.
تم هبو نجاتی کیا دوغو پرینچک پشت ریال چینکو چک پشت سریا اندر نها کاوی کیتی خندوره خود زانیانی لسوري تفجرها سوري تفجرها سياسي قال كرد لسوري اشتكي ولو تنابو بحث بارتيا بحث استخباراتي بحث نونري واندامي وي نبو دنافا رولا تفجرها بحث استخبارات برشبونو ناوكوكي وتشتين بفيرنجي لنوكي خابو دبن كنترولي ده بپره به فینانسه کرن به بودجت به نظامچه به وان مسئله هانه همو دیروکا خاپول بر چعبایی ون کی جان پارتیا هری بچوک ون صالحه قدو بینن صالحه قدو گو پرته بحث کرن تیکلیوی و نظانم چو فلان و بیوان پرته گوتن خودی وکیلی مو تا وبه خودی وکیلی مو تب ما مست صالحه قدو يعني أزمونياته روشاته بحزار قاتيجة خابو چيتره خابو شبه كي بچكي تشبه صلاح بدر الدين جالي para ورقرتن كونتاكتا برجيما بعسر بدزي بأشكره para رجيما عراقي استند برفرسكي استخبارات عراقي دي فيديو كي يجي بحثك بحث صلاح بدر الدين ديك كو برد دانه يعني مثلا ناش كريه انا يبغيده وبغيده وجادس بنبساندني بك و ايري شي مبك خمناك مشكله اصبر سواي لازم ايري شي يجيب خمناك از بحث صلاح بدر الدين ديك صلاح بدر الدين شي بشكي تشبه خابو بشكي دفان تيكلين تاري كونتاكتان برجيم استخبارات تافلي ولو صلاح بدر الدين شخابو تشتر بقالك شخابو تشتر يعني داكو دولابو ليسكو فلان وخفكو يا تشيروكا صلاح شيستو بينجا لهمبري عثمان صبري وحتى روجا ايرو بتشكي ها دشبه تشيروكا خابو لديسا ورنجمه بپرسن صلاح بدر الدين يا عبد الله اوجلان كي بيتر ولاد باريس كي بيتر يعني باش هلبت صلاح بدر الدين چيتره يعني بنقاش جبركو يعني تجربه هر يعددن برهفدو كود ناوا تفكر سياسي وبچكي بشبه خاب تفكر سياسيه كرد سوري صلاح بدر الدين اوجي جوي چتر demek damezrandina partiya jî me ferq û cudahiyê di navbera PKK ku bi perê dewleta Tirk hatiye çêkirin partî û rêxistinên grûpê Kurd ê Rojavayê Kurdistanê çi qey sebçûk bûn jî bi perê dewleta Sûrî rejîma Sûrî nehatiye kirin kesekî ji wan ana were yek were jî bêje û bêje wallah me dewleta Sûrî xapand û wekî به پره دولت سوری و هوال تاکتیک سروکاتیه و لسر پشتا شیرا لسر پشتا گرا به پارتی چکر هوال یعنی یکی وره دناوا پارتیین و گروپین سیاسیین کرد سوری بحثا وکی خاپوچی کجه پینه دکن که دست و دو و خونا خاپو دشون جتیکلیا بمیتیره و دولت کور یکی وره دناوا ريخستن وجروبين كردين سوري جيره بيجن اري والله ولو هنا كفالي صراحه مثلا ميناك زبجن ميناك يكور بي حوالي صلاح بدر الدين حتى انا هنا ورن بيجن والله سروكي ما صلاح بدر الدين سروكي نووي تاكتيك دمشان هوا ما براج ياسر عرفات دستند وما براج صدام حسين دستند وهذا التحقيق ما خاباند وما بارتي خو حزب خو بي اذكر وشبو دريا كردستاني دبو هذا وكي تشروكي خابوچيا كو نها بهانه كن دبكو هنا كزن بفيرنجي دركبني بيجن يعني اي دردورا نافي چي
مصطفى جمعة يعني ايكو نجيكي صلاحا بكاربولو وحقي بهي بيجي جبركو خابوشي تيد بيجن ابنجي صار في قوتنا هانيد بيجن انا يك وردر كيف بيجن ونشو ماش مردك نعيب وخابوشي ابنجي صار بيجن وحقي وان هي في قوتنا هاني في بهانه يا هاني بكن ما فيجي دار باسكر دا مزراندنا ريخستنو جروبا ببريد جمنا في خابو كريه واف عمالته اف اجانتيه اف نه قهرمانی اف نه زیرک بونه اف نه عسیانه اف نه تلسر پشتا شیرا و لسر پشتا گرا ت پارتیه کی لدجی دولتات اقدام زی نه نولویه مثلا نولویه و عبدالحکیم بشار نکریه و ابراهیم برو نکریه عبدالحکیم بشار دماکو سروکی رخستنه بو گلک کس جو پارتیاوی قطب شور پارتی چکر عبدالحکیم بشار نچو وان نکشت وان تصفیه نکر خاپود بیشه آپود بیشه ده 1080 15,000 کس دناوا پککی ده هاتنه تصفیه کرن حتی ده 1080 جده 1080 و ورده ام نزانن چو قیسا هاتنه تصفیه کرن ام نزانن لی بقاسی وان جی هاتنه تصفیه کرن خوش باور بم بقاسی وان دناوا پککی ده جده 1080 اگر نه 15 بده اگر نه 10 به 5 بقاسی حلبچه کی دن جده 1080 حتی روجا ایرو دناوا پککی ده هاتنه تصفیه کرن عبدالحکیم بشار وی نکریه و گرن دیروکاوی دما سروکی ریخستنه بو سروکی پارتی بو و گرن دیروکاوی و نه ببینن که تشکلو تنیه تشتکی ببیرنگی تنیه یعنی نه تنه او yani kesin ku مميناكاني مثلا صلاح بدر الدين دنا براوي ودنا برا فؤاد عليكو برشبون شبو هف قرتنا قل كرد السوري برشبو باسكي فؤاد عليكو جروبكي سياسي مزن قطبو و ناكوكي ونفساندن وهفدو ايشاندن شبو دكاري اف ازمونه هاني ازمونه عسكري كونتاكت عسكري اكو صلاح بدر الدين للبناني بريخسنين فلسطيني دانو ستندن دكر دكاري چند كسا كري بكو بشين فؤاد عليكو بكوش نكر فؤاد عليكو شي دكاري بو دكاري بو يعني افيد شتي هاني بكرانا خودي امكانه خودي عشيره خودي مالواده خودي پريه دكاري بو چند كسا پشتی هقاسا ایریش و پفچون دنا براوان ده چه بو دکاری بو چند کسا کری بکه کری گرتی بکه بشینه فؤاد علیکو بکوشه او نبو ده ناوا پارتیا پیشوروجی ده گلک پرچبون چه بون کسی نکشت ده ناوا از چی بیجم محمد موسی گلک کس حوالی وی پارتیا چپ جه هفدو قطبون هفدو نکشتن اف کلترا حوال کشتن تصفیه کرن سویکاستن سیاسی دندری ریخستنا ده پشتی پرچبونا ده ناوا تفگرا سیاسیا گلی کرد لسوریه چه نبو لکردستان عراقی هایی اف هبو ناوا کردستان عراقی بلکی ده با کرجی ده تشتین بویرنگی هبو از بیتر نزانم ده ناوا پکیکه ده بیج و فدینک بیج يعني خابو حياة ده 1080 وكي مجوار قوتي بحثا 12,000 کس کدناوا پکیکی ده هاتنه تصفیه کرن دیمکی دوی مقام هانه ده دوی درباره ویم جارا هانه ده سویکاستن سیاسی ایر ریخستنی آپو کیجر گوتی نا آپو کیجر لهمبری وی سکنی وی کری خاین و دستی وی گیهاشتی دستی آپو گیهاشتی وی تصفیه کری دستی وی نگیهاشتی وی رش کری yani آپو تو خواست سلیم چروکه یاجی بکشه دستی خاپو نگیهاشتی وی تصفیه نکر یه نشبر کو yani ندخواست نا نگیهاشتی yani
ev jî dibe zelal be. Duwarê kuştina hevala de, rekbera de, rexnegêra de, kesên ku qut bûne ji rêxistinê PKK hîna salek li ser derbas bû. Li 1979 de Celal Aydin hat tesfiyekirin bi emr û telîmatê xabû. Heta tê gotin di 77 de, di 77 de bûyera Heqî Qerer li Entabê di Hişdê Gulana 1977 de bi agahdariya Xapû bi biryara Xapû bû ji ber ku Heqî Qerer apû keşif kiribû. Yani Kesîre Yıldırım dergistiya hevalekî wan bû, Xapû çû wilolê zîvirî û wek wê ji xwe re bir û yanî pê kir yanî. Pê raza û hîna nebûbû ji navî. Ji dergistiya hevalê wan bû. Yani wekî xıyanetê bi hevalê xwe kir. Heqî Qerer jê nerazî bû, li dij bû, hat rakirin. û Tirk bû, Heqî Qerer bi Tirk bû. Ev çîroka hanê îdî veşartî bû. Lê birayê wî Baqî Qerer ku ji kadro û serkirdeyên piyabilind di nava PKK de bû, ji 85 deş PKK berdayî, wê mesela hanê ji raya giştî re ew jî û kesên din jî eşkere kirî. Yani xıyaneta Xapû ji vir dest pê kirî. Ku hevalê xwe ku tu rabihere bi dergistiya hevalê xwe re razê. û qediya çû yanî û naaxiv Kesîre Yıldırım jî naçe vê mesela hanê eşkere nake naqeşêre ji raya giştî re. Belkî nivisan dibe jî, rojnivîsên xwe bîranînê xwe nivisan dibe, heta ku bimirin û ka mesela eşkere bibe, xwe li Swêd veşartî kabê çi mesela û dibîne niha ji xwe re li Xapû dinere têr tîqtîqa kenê Kesîreyê. Ji xwe lê dinere dibêje ya ev çi millet e, ev hêjayê ku evê tema mirel Xapûçiya dinere û çin heriya mala Xapû dixwin û nizam xwe pê teberrek dikin. Ya ev çi bana ev welat ji wan lazim e, ev demokrasî ji wan lazim e, ev tîmexane ji wan lazim e. Yani misteşfa yan jî nexweşxaneya dîna ji wan lazim e. Ev ne welatek ji wan lazim e. Demek me vê jî nas kir. Ev mesela ku yani avakirina rêxistinê yan jî tasfiyekirina hevala, tasfiyekirina kesên rexnegêr Abdulhekîm Beşar û Brahîm Biro vê nekirî Xapû bêhesab bêjimar kiriye. Dema Xapû hat Sûrî di 79 de bêyî partiya xwe, bêyî hevalê xwe, bêyî komîta navendî, bê sazî ku rêxistin partî, bê ku ji wan re bêje hat hayê dewletê jî hebû da hayê hevalê wî jê tune bû. Hayê jê tune bû pişt re hayê wan jê çî bû. Abdulhekîm Beşar û Brahîm Biro bê partiya xwe nikarin tiştekî bikin. Ji bajarekî herin bajarekî agahî didin partiya xwe. Bi serê xwe tiştek nakin. Bi serê xwe tiştekî bikin, partî û rêxistinên wan e werin hesab ji wan bixwazin. û xwestin jî. Abdulhekîm Beşar û Brahîm Biro bûn serokê partiya xwe û niha endamên din serkirdenên ne serokin, lê Xapû ji 87 roja îro serokê rêxistina xwe ye. Ev çi serok e? Ku heq xwase sal bimîne, heq xwase sal yanî Fidel Castro jî newlo, Stalîn newlo, kesekî wilo Ferûn bi vî emirê han nemaye. Ka bijimêrin ji 87 heta niha çi qeyseyî çil û çend sal. Çil û çend sal. Bijimêrin heviya heta niha serokê rêxistina xwe ye. Ev çi ye, ma bû çi, ev çi rêxistina hanê ku li ser kesekî hatiye avakirin. Ev kes yanî bê wî tune, wek wî tune. Ev çi ye ew? Ev tişt yanî asta demokratîbûyîna PKK û rêxistina PKK û a Apû a Xapû li vir de tê naskirin. Tiştekî wilo ne Abdulhekîm Beşar kirî ne Brahîm Biro kirî. Ji bo ku hûn
دماون كصاب هفدور مقايسة بكن ببيذن بنرخين ونفي مثلا هاني جبير نكد عبد الحكيم بشار هاتي قرتن از نزانم لي براهيم برو قلق جرا هاتي قرتن لسردما حافظه ست هاتي قرتن سردما بشار اسد هاتي قرتن الجنبك كيشي هاتي قرتن براهيم برو تنازل نكريه نقوتي والله جامع عربي وتخازم خزمتها دولتها زوري بكل فرصة بدن تشتيولو نرى علي نرى لي خابو دما هات قرتن قوت بيترس وبيشر وبفدي جام التركه وخاتي كام التركه وخاله التركه وقال كيمه بابي جامع التركه وبفيرنجي وخص خب تركا شيرين بك وتخازم خزمتها دولتها ترك بكم وريفكن ازي PKK وقال يقول تقشتيخ بخزمتها هو نعم عبد الحكيم بشار في ذكر ونا ابراهيم برو نشر يعني انا جاء ابو ترك بنشر لي جاء ابو ور بيرا ابو كجاوي ترك لدما وري قرتن وخب تركا شيرين بك اف عيبه اف قبحته في سوسرته انا ديا عبد الحكيم بشار عرب بشي دياوي ترك بشي نشرمه لي دوان كيليكن روبروي قرتني وبشا رايا قشتي بشا كاميرا طولو نويرك بزدونك ترسونك ولو تدبيقي ولو بخد ميسكري وش ترسا خابو راب جامع تركو اف نها يعني نعب الحكيم بشار كريه ونا ابراهيم بروكري خابو ابو كريه جبوغ وانتشتا بدن برحمتو نا داخوازن تفجرا سياسية قالي كرت لفيدري للسورية فدراسيوني دخواستن أنا كسا فدراسيوني دخواست رسمي أشكرا لندجي سرخبونينا خابو لدجي سرخبونية لدجي فدراسيونية لدجي أوتونومية لدجي بلغاية براي آبو دركف لسر رودا ودرنكف وخبت شرينة بلگه هنه PKK لسر پرورده دبه قادر و مادر و نیلیفر کوچ و آدم ازن لسر پرورده دبه رمزی و احمد قرتوز لسر پرورده دبن دولتا نتوی تشتکی نباشه سروک کنگرا نتوی ترو احمد قرتوز دولتا نتوی نتشتکی آپود بیشه دبه دولتا نتوی تشتکی نباشه فدراسیون نباشه اوتونومی نباشه ما في كلتوريه نتويجي نباشه هرن انتقره ببن اج خاپو باور بكم يا اج ناوي بيشي براوي محمد اوجلان كو رودا ولو دخوازه دريا محمد اوجلان ده قونا آپو بشو دست آپو بشو دوي آپو بشو عيب بلگهنه دلبخوين دركب بجمير السرتليا ونزانم شو خولو خارو مارو بكو وخب آبوشيا شيرين بك حتى صبي ولو بك بلقهنا مشيش بمحمد اوجلانه برا روداو هرب كنجي آبو دركت لسر روداو وبحثان ما فينا تويكر وكردستانك يكبوي ونزانم چه وبفي منطقه هاني سبيكرن وخشكرن ونتويكرن آبو وكي كرودا ودخوازه بك وشا غيمي باور بكن يدريا براي وي دجمر عيبه يعني بيستو بي راقه هاندني دي يعني از شرمتك معي وانا وشرمناكن جبي مثلا انا وشرمناكن عبد الحكيم بشار لدجي ما في نتوائي نسكنية لدجي دولتها نتوي وتجاري وبيستيه عبد الحكيم بشار ينجي ابراهيم برو قوتيه دولتها نتوي نباش ما في نتوي نباش فدراسيون نباش اوتونومي نباش ام هرن ان تقرب يلا بيت اشتك شكولتنا نتسرد ما بعض نتسرد ما جولاني ده تداخياني دفي واري هاني ده تنه
هرن لخابو بنرن خابوچی دچن او فيديو عبد الحكيم بشار اگر و نزانه مج فدراسيوني كيمتر خاص ورن ب بجرافيتي ما دار بكن ما بشنقينا وي فيديو هاني او دكن جي قرفو حنق وتناس سلوكي خنا بينن سلوكي خنا بينن بيچي دك بيچي تنازل دك جما في كردي باكور تنازل دك جو كردي روجاوا تنازل دك جو كردي روهلاجي تنازل دك لدجي امريكا امبرياليزم وسيونيزم يعني حتى سبير ودا بيجي والله خابونا هرن اتفاقات شي بكن بهر كثير خابو لدجي دانستندن القصدي بامريكا بفرنسيا امبرياليزم وكابيتاليزم وبرتوك ومرتوك ودكلاراسيون وبلجين كودر كيفن ودبن يعني هف بلجي بكين نا اخافتني محمد اوجلان نا دلبر تشتكي يعني نبر برسيار ونتشتكي يعني شي بري خابو ما اوي خابو دما كبچوك بو وي بكفر عليه دخست الوي والبافي بي سروك ديمك جبوك والناس بكن ما في نتواي داخواز نتواي بيرو بوچون نتواي ابراهيم برو عبد الحكيم بشار للدج درنكتن اللي خابو لدج دركتي يعني اشتروا ببلغه كسن كاري بيجي نها دبي خوفنك احمد قراتوس دبي خوفنك ها دبي خوفنك نتنا زبير دبي خوفنك ها سروكتي النونوي لدجي كونغريتا نووي لدجي دستوراتا وداخوازنتا اي كونغريتا نتوي وتنكارج خابور بيج كستها دبي خوفنك نتن اي دردوراتا وندجي وين والنويرن رخناكي هبقى سجي لابو بكر وبيجن خير شي اما كي كان كا كونغرانا تاويا كردستان نزانم تشر وفرو ودراو ما فيجي ناسكر داخوازو هالوست ان تواهي فرق جداهي عدنا برا خابود وعبد الحكيم بشار وابراهيم برو دقلك كنا غاده مشور ريس كرج دما زاروكاتيه حتى روجانها حتى تشتين شيدبن قالوا بأخلاق بمنطق بعاقل بروشنبيري بنفسكاري بوجداني كي يعني دا آستا كردواري دا آستا خباط و تيكوشيني دا جهي كي بلنده جهي عبد الحكيم بشار و إبراهيم برو يعني جهي خابو وندكارن پشتی ویان وی مقارنه هانه وی نرخاندنه هانه وی پیوانه هانه ایدی اولو اونجی بچکی باویشن عاقلا نرخینم بچکی لیوه گرن برادرین مین خابو چی و اوی در دورا PKK و اوی در دورا تنورا صارو بیدنگ وابو خوینه همهمی چرخ و دورانه تکردو را به ایرو زیوری ونزانم خابو دراوين بكيكي تشرو فرو وتشرفري ايدي اشكره بو ما يعني مخصولو بذي حنكا هاني وافسترانا كل صرخة بكيكي تي قوتن مخص از داويا في وشانا هاني بينم حتى وشانا كيدن لناوا خير وخشيه بمينن